khuluma khulu ngithokoziswa wami umuntu ufunda so ngiyofuna grade 12 nesithembise ngifuna ukusenza wena ngifuna sithembisane yabo utshala uyangithembisa nje ngiyongena u12 ithi noma waphasa ngobheka ngokuthi nge-laptop yakho leyokufunda kasethi uzoba kukhona nje mina ngifuna uB on A ne ngizokuthela iPhone hayi akomkhalo njalo awube no A uB phakathi noma ngabe wasiphi isifundo A okhona bakhona age iPhone usithole iPhone iPhone ezobe latest ngaleso sikhathi latest wena makuthiwa lo le video zoyiposta ibonwe izingane zonke uthisha bonke umthwalo kuwena songahluleka LO nami ukuthi uzothola ibachelor pass elo A ungasuka into u A owodwa nje akushiwo nabaningi ukuthi mawuthola uB wena A laptop sithuli yeah kodwa ungaba na A iPhone phakathi kodwa elo uthi uzothengela i-laptop le Apple hayi ngiselele inyanga 11 ungasibambe LO kodwa hayi angayifaki hayi mina noma hayi balenge noma yokukhulisa cabanga nami hayi challenge yona hayi challenge hayi number 1 ngiyabona